Lijep pozdrav svima ljudi i dobrodošli u video. U prošlom videu smo govorili o programiranju Baofenga 3.7s i obećao sam vam da ću vam snimiti i programiranje Baofenga UV5R. Zato što je to uređaj koji se, u 99% slučajeva koristi za Airsoft ili za početnike u radioamaterizmu i tako tome. Sad, vama je poznato, upalimo uređaj, da na njemu možete unositi frekvencije. Evo ga, baš se potrefilo sada nekog ima na frekvenciji. Nemam sad tu 771 antenu pa da ga uhvatim, ali neko je na frekvenciji PMR1. Znači, mi koji nemamo položen radioamaterski ispit, moramo koristiti PMR frekvencije kako ne bi kazneno odgovarali. I sad mi te PMR frekvencije moramo isprogramirati. Kako to radimo? Znači, prvo, ja ću skinuti antenu da mi ne upada niko u kanale, tako. Znači, šta trebamo napraviti prvo? Stisnemo menu tipku. Gledamo, znači prvo što vam je korisno, stavite korak na 12,5 kHz. Kako ćete to staviti? Kliknete meni. Kad vam se strelica prebaci dolje, odabirete sa strelicom prema gore ili dolje. Evo ga, znači 12,5 kHz i stisnete opet meni da spremite to. TXP, to obavezno stavite na low, zato što po zakonu ne smije biti na high. Znači stavili ste na low, opet meni da saveate. Nebitno. Bip to možete isto staviti na off, zato da vam se tipke ne čuju ako bi tipkali nešto na Airsoftu ili tako nešto. Ovo vam obavezno mora biti na off. RDCS, RCTCS i TDCS i TCTCS na off. Voice to vam je glas koji govori kad tipkate kao asistent neki, to vam isto ne treba. Znači, sljedeće što trebate, idete u delete channel. Znači, ovo su vam slobodni kanali koji nemaju CH ispred sebe. Znači, channel 000, meni i sad je on obrisan. Sad, kako ćete memorirati kanale? Upišete frekvenciju prvog PMR kanala, znači 446 006 25, vidite. To vam automatski radio doda. Idete meni, nađete memory channel, to vam je na 27, znači možete ili ga ovako manualno tražiti ili samo upisati 27. Idete meni, odete na jedinicu, pa opet meni da ga spremite. I sad kad odemo u kanalni mod, kanal 446 00625 je spremljen i možemo nastaviti sa programiranjem dalje. Frekvencija drugog kanala je 446 01875. To je ovo što sam vam pričao da stavite korak 12,5 kHz. Jer samo stisnete strelicu prema gore i automatski vam se ispiše frekvencija drugog kanala. I opet ponovite postupak meni, memory channel i odete kanal 2, pa opet meni da potvrdite. Exit. Treći kanal, meni, memory channel, kanal 3, potvrdite, exit. Četvrti kanal, meni, kanal 4, potvrdite, exit. Peti kanal, meni, kanal 5, potvrdite, exit. I tako sve redom.
Kad ste došli do ove frekvencije, znači 446.19375, to vam je zadnji PMR kanal, odnosno PMR 16. Znači, kada njega memorirate, završili ste s programiranjem. Znači, kako da vi vidite sad te kanale koje ste programirali? Kliknete na tipku ovu narančastu VFO i MR. Evo ga, to su ti kanali. Kako da znate koji su to? Zato što vam piše sa strane broj, ovaj broj 16, vidite, to je 16. PMR kanal. 15., 14., 13., 12., 11. Evo, neko je tu bio. I tako, znači, ovim strelicama redom listate kroz kanale. Ovaj 127. kanal, to dođe po defaultu sa Baofengom, tako da to ću isto izbrisat, jer nam ne treba. I sad imate kanale od 1 do 16. Evo ga. I to je to što se tiče ručnog programiranja. Sad možemo krenuti na PC programiranje. I evo ga, možemo se baciti na softversko, odnosno kompjutersko programiranje Baofenga. Isto kao i za Baofeng 3.7S, potreban vam je ovaj kabel. Isto ću vam ostaviti link u opisu videa za kupnju, ali vjerojatno i neko od vaše ekipe ima, ukoliko koristite naravno UV5-ice. Znači, šta trebate napraviti? Trebate otvoriti ovaj bočni priključak, ubaciti konektor unutra do kraja i USB normalno uštekati u kompjuter. Onda u Chirp softveru Radio, download from radio. I sad tu odaberete port, znači COM3, Baofeng UV5R. I sad, što je bitno, kad kliknete OK, pokazat će vam ove upute. Ja neću kliknuti na ovo namjerno, zato dobro mi dođe da se podsjetim. Upalite radio, znači do kraja, znači do kraja pojačate i mora vam biti na slobodnom kanalu. Tako da tipa ja ću ukucat neku frekvenciju 524. I gore isto tako zato što imam TDR uključen, tipa 220. Tako. I sad sam siguran da sam na slobodnim frekvencijama. I što kod Baofenga UV5R trebate napraviti. Konektor utisniti prema unutra, znači. Zato što su nekako napravili, znači evo vidite, sad ne držim konektor. Kliknem vamo OK. Ispiše cloning, ali vidite, radio did not respond. Znači morate držati konektor prema unutra i pazite da ne stisnete PTT dugme. Znači ponovite radnju. OK. I evo vidite, sad radi. Tako da ne bi mislili možda da vam kabel ne radi ili nešto. Ko što sam ja mislio, a saznao sam ovo na teži način. Evo vidite, sad je cloning završen. Ja tu imam već ove PMR kanale što sam programirao ručno, znači direktno na Baofengu. Ali ja ću njih sad izbrisati, znači Ctrl A, delete. Evo, sad su izbrisani. Znači nema nigdje tih kanala. Onda, opet idete file, OpenStock config, EU, LPD and PMR kanali. Otvorit će vam se ovdje. Odete tu. Nađete PMR kanale od 1. do 8. Kliknete na prvi. Držite Shift, kliknete na 8. Ctrl C. Odete nazad na UV5-icu. Kliknete na prvi. Znači ne nulti nego prvi. Mislim sve jedno, ali evo.
Ovako će vam biti lakše kasnije. Ctrl V. Evo vidite. Onda odete ponovno na ovaj dokument. Od 9. znači kliknete na 9. Držite Shift. Kliknete na 16. Ctrl C. Odete na UV5. Kliknete na 9. Ctrl V. Evo ga. I sad, ono što vam je jako bitno vamo, da power stavite na low. Znači sve vamo stavite na low. Kad ste sve stavili na low, ono što vam je korisno je što možete na UV5 davati imena kanalima. Znači, evo, ovdje je automatski, u ovom dokumentu ima ime, pa su ga automatski samo prebacili na ovaj dokument. Evo vidite, znači tipa ja sad, evo PMR 01 ću nazvat, ne znam, Burek. Ovo ću nazvat, ne znam, Jogurt. Znači možete do 7 slova, do 7 odnosno znakova. Ovo ću nazvati tipa, ne znam, Golf 2. Evo. I onda idete na radio, upload to radio. Ista procedura, znači držite konektor, kliknete OK, OK vamo i znači sad se to uploada na radio. Evo ga, kad je to završeno, odete na kanalni mod, znači kliknete ovo i evo vidite, sad tu imate ime kanala fino. Ako vam slučajno ne prikazuje ime, odete na meni i nađete vamo, ne znam sad napamet na kojoj je stranici, evo MDFA, znači 21 i 22. Znači bit će vam vjerojatno tu na frequency. Evo, MDFB frequency, vidite tu. I vi odete meni, odete na name, meni da potvrdite, exit i evo vidite, sad nam tu pokazuje. Tipa hoćete ručno na kanal 4. tipa. Pišete 004, PMR 04, 002, to je jogurt, ali to je PMR 2, to je ono što sam ja stavio. Ili ovako jednostavno ručno idete kroz kanale. 015, to je 15. kanal. I eto ga, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da sam vam pomogao. Ako nešto zapne, imate u opisu videa moj Facebook i Instagram, pa me slobodno tamo kontaktirajte u vezi ovoga. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!